Hamraeva Zulayqa Bomka nimesine azap olup biz çuvalçın berdi. Oşo menen köýetdir, oşodan Bomka bizge uruk berdi. Uruk berdi, badırın uruk berdiler. Badırыңызды pişirip mına 7 sötükten 40 000 daramat kıldım. Azı dağı var. Uşunçalık bizi dikandarda oylap, agronomlar gelip savak berdi. Savak berip üýretdi. Bilbegenimizi üýretdi. Sabaklardy berip, bilimlerimizi östürüp, rahmat oşolarga. Çoň rahmat. Мен Исаева Азизахан, Жаркыштактын тургуну болом. Bomka 10 группасынын лидеримин. Окууларга такай катышып жүрөм. Ушул долбоордун алкагында сапаттуу урук алып, химикаттын ордуна биогумусту пайдаланып, быйыл 100 000 сомдон ашык киреше алдым. Менин атым Дилсарахан. Кышында Bomka программасынан урук алдым эле, азыр түшүмүн алып базарга алып чыктым. Дүң баада өткөрүп жатам. Түшүмү абдан жакшы, сатылышы да жакшы өтөт экен.